Comrade Gift, Head of International, the microphone is with you. Thank you. Salute President, salute Commander in Chief. Ngixolise kubo producer bese ngikwendile. Angikuvusele mongameli ngalokhulu ukutithoba. Ngibonge i-leadership yakho CIC kumnyaka 2025 lebe immaculate involving every member yaSwalimo ngekwehlukana kwawo ku decision making na ku implementation. Ngivilela u-introducer President introduce Comrade IB lesimatiko angiconvener wethu thina siku-diaspora lapha ka-UED. Ngemvuselelayo umlangeni hlubu lomhlumlangeni angentingene tindzaba mhlawumbe tawuthi tsinza leti titsinza yena kepha nje ngiyamvusela kakhulu ngiphinde ngivusele na President or Deputy President we-EFF bese ngivusela mabhalane jikelele lomelwe ngi-YCUSG. Siyabonga President ukuthi SG ube articulate. Kepha ikakhulu President inkulumo kaSwalimo ithi emaswati kucala sita ngemuva. So bantu abakhulu lapha nesite kubo bosize ngabo akusiwe President akusimi nginange emaswati lalalele nyalo ngoba sithe emaswati kucala. Ngithi awavusele emaswati ngalokukhulu ukuhlonipha ngiphindze kwabonge President isupport yawo ucala umnyaka kuze kube nyalo. Inzima lenginiketwe yona ke President yaka Foreign Affairs njengemuntu lasaniketwe ukwesikhashanyana umsebenzi wekubona indzaba tangephandle la kaSwalimo. Kungaba kureporta nje President kwekuthi office la ka Foreign Affairs la diaspora sisebenze kahle kakhulu lekwatiwa ukuthi kuSwalimo ku international districts. Sewushito ke SG kwekuthi kukhwala amathathu lase South Africa lekungiPumalanga kungiGauteng na KZN la strategically chosen ngoba ngila khona kune concentration emaswati amakhulu kakhulu khona lamaningi kakhulu khona. Kepha ke mina ifocus yami itawuba kunayi diaspora lesingathi ngesheya kwetilwandle. President the office leSwalimo la ka international lisebenze kakhulu. First and foremost to organize international. Siyati kwekuthi all along besina UK lesasuka naye pass la khona President. Kepha ke UK ubese uyelayo President ulanywa eIreland. La sine strong district khona ne-membership lephathekako nalebukekako nale active ngiseta ukuchaza ukuthi kwendekeni bese phinze futhi yalanywa kwaba ne-USA nase-USA sinema activist lamatima kakhulu ne-strong structure elected and formidable President. Singabatise emaswati kwekuthi akukagcini lapho ka-international 2025 bemuhle ngoba nase-Netherlands singenile President la khona sine strong presence. Sengingasho nje President kwekuthi eCanada sisete structure but sinawo ama-congress la khona siya coordinate nawo. Ngakubikela President ukuthi eNorway sisete structure but sinema-comrades la khona si-coordinate nawo. Kunalamanye amave lengengiwavete kwanyalo President kepha ke nakhona sesiqale siyathinza. Bese ke kuthi ke President ngiyasho ukuthi eTaiwan asikhona ukuba ne-district for political reasons stronghold seNgcilati. Kepha ke sinawo ema-congress ema-activists lase-Taiwan lapho Swalimo aphinze abe ngemaswati la khona elathini. President kumcoka kubika kwekuthi why Swalimo abe nema-international districts. Ku-strategic roadmap leku-strategic plan seSwalimo lapha ku-objective 4 kulabo strategic objective 4.1 na 4.2 la kukhulunywa khona ngokuthi President uthi Swalimo kuze kuthi nga-2038 sibe sikajive kwaphelela lesifunako. Kwamele kwekuthi Swalimo abe nema-districts kulamave lathinzekako langathi asembili aphinze futhi akhe ema-solidarity partners. So kulamave lawa ke President ngoba lama-solidarity partners ngileti inhlangano letinye letingasiwe emaswati nalaba labangasiwe emaswati labatawukhona kuvelana nemaswati.
ngasho ukuthi lokho kube achieved president konke la sengibale khona la sinema district khona sesinema solidarity partners sinebangani lababambisako iSwalimo kakhulu ngiko sibe nemsebenzi omuhle eUK la khona president usiholile sayawuthula khona ipetition lesathi sile-petition sithule e-UK inemithayelo emihle namhlanje nasiyathi sinengqubekela phambili because of yona. Phindze president Ireland sikhonile ukuthi siyithule i-petition nayo inemithayelo emihle. Lama petitions aswethula asihambi sodwana sihamba lama solidarity partners in each of these countries. Bese ngiyasho president kwekuthi beside lama petitions kune program of action for lama diaspora districts la khona benda bo meet and greet bakholele kwenta kahle cishe bonkana kufaka ekhasi USA nabo UK bahlangene ngivila Netherlands bahlangene nase-Ireland bahlangene la khona emaswati ahlangana nasahlangana ke maswati Swalimo akathi ubuka sikipa Swalimo uthi lonke liswalela i-diaspora ungiswalimo noma usiye Swalimo uyingcenye yethu siwakhonile ke maswati sawafukamela sange wafoseleli ukuthi abe yiSwalimo losho ukuthi ke president sekunebantu abanyenti ku diaspora labasitakele just because of that because ngitakusho okucace president kwekuthi kuSwalimo sine innovative leadership kune insurance nje USA lenaka emaswati lalihluphekile lishonelwe into enjani la khona ukuthi asitakale ngayo iqhamuka ngale district yase USA kune insurance Ireland that serves a similar purpose and that is going to be moved to Netherlands and be moved to UK kube formalized. Sengigcina ke president ngasho kwekuthi kumcoka ke ukuveta naku president kumaphupho lalandzelako kwekuthi Swalimo utawuchubeka akhe lama solidarity partners aphindze achubeka akhe lama districts a-coordinate lo msebenzi wekuthi lamaswati langephandle ayilwele inkululeko. Ngitawuzama ukuveta kanjena ke na sibonile buhle bekuba organized international kuna ngumhlushwa event. I can safely say 90% webudget yakamhlushwa yaqhamuka internal kaSwalimo. Emaswati akathi uSwalimo akakhangeti ngephandle akafuni madona akasi-dependent kumadona ngika-influence wamadona akacela imali yamuntu. Emaswati la within Swalimo nemaswati langekho kuSwalimo latsanza Swalimo akhonile kuhlanganisa imali lengenze ngiconnect ibala la ngoba ngisiye Treasurer General tathwala mhlushwa president ungifakazi waloko I know you are proud of this organization. So Swalimo is moving towards a process of self-funding. Into lenhle kakhulu yo president and uNkulunkulu sendele umusa ukuthi noma si-displaced kepha labantu aba-displaced bebantu labatawukhona kwekuthi umzabalazo bawethwale. So asisiye ema-career exiles but bantu laba sinoma baku-exile sikhone kucabanga ukuthi ekhaya live libuya njani. Kulo 2026 ke president ngiyathi ukuthi mhlawumbe ukushito SG kuna 2 ama programs lamakhulu yinye yawo nguleye national conference lekaba i-policy conference yaSwalimo ihambisana ne-elective conference kwaSwalimo ke le elective conference is by the way itawukwenteka yona legitimately so kepha lokumcwaka kakhulu ngule policy conference la khona Swalimo ayocabanga kabusha le strategic plan acabangisisa kabusha labo constitution acabangise kabusha onke lama instruments lewukhanza kusaya ukuthi abhaliwe before this time kwekuthi asasebentela in going forward vele siyalithatha ngelilive ngalama 2030s noma cha. So ngile policy conference ke letaba ikhona yakaSwalimo internal bese ke phindze kuyakhethwa abaholi lobusha lokutawusebenta president thatha umsebenzi uyisembili. Bese ke president kunalenye ke i-policy conference lesithi i-International Governance and Policy Conference letabe ila Cork Ireland mhla ka 4 to 6 September. Leyo ke ika governance ifaka ke khona bo UED bayobe bala bo Free Swaziland Movement bayobe bala siyakholwa bo MSF bayobe bala
siyakholwa ukuthi tonke tinhlangano organized ma-political organizations bayobe bala, we're expecting 500 to 700 people who are going to fly into Ireland bajoyine lama-diaspora districts. La khona siyawuhlala phasi kenyalo sibuke lithulusi lekuthi nase selithethe lelive sitawuliphatha njani, ngoba uthi lento uma ungathi ukuthi ufunani angeke uzube nako. So we're looking forward to that great one, which is sponsored by the International Office, and it is going to happen. It needs a lot of money, a lot of organization, but Swalimo has the capacity, President, to see this through. I'm looking forward to meeting Combat IP here in Ireland. Thank you, President, for the time. The torch continues, the liberation torch. Amanda. Wethu. Thank you so much, Comrade International. Ngaswalimo sisebenza kanjena ke njengoba ngishilo ukuthi umengameli President Kawuzela uthi nje tindzaba tepolitiki yamaswati umzabalazo in the broad sense